بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وبعد duraan dursee warri nu dhagahu hundi keessanuu ka as jirtanii fi ka qilleensarraa nu argitanillee makkaa mukarramaa irraa nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Nuti akka warra makkaatitti jiraattonni biyya tana keessa jiraannu waan biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama biyya keessatti deemaa jiru kana dukkana haqamtee ifaa bayaa jiru kana biiftuu baatee karaa mara namaaf ibsuu jirtu kana isin duubaan jirraa isin gargaarraa nutilleen karaa dharaa balleessanii warra nama miidhe hisaabanii namuutu haqa ofii argatee warri amantii qabu amantiin isaanii hayxi isaanii mirgi isaanii tiifamee fi akka biyyaatittillee tiifamee fi akka amantiitittillee tiifamee fi akka ummataatittillee tiifamee fi jechuu kana keessatti nutillee isinii waliin jirra. Rabbiin waan iftuu baate tana rabbi bakkaan nu haa ga'u, hamtuu jirtu ammoo gufuu kana dura dhaabbattu rabbii dura haa kaasu, waan kanatti gufuu ta'u hunda rabbiin dhadhaa ibidda bu'e rabbi haa taasisu, warra waan kanatti bu'uudhaaf deemu hunda ija aduu laalte rabbi haa taasisu, warra waan kanaan deemaa jiru warra adlii biyya keessatti facaasaa jiru rabbiin isaan haa gargaaru, warra isaanitti dhaabatellee ka haqa kanaa fi jijjiirama kanan feene rabbiin kararraa haa qabu, gufuu hunda rabbi dura haa kaasuu isiniin jedhaan akka kiyyatti. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي نمرتو بيتين نتي حاجة قبنا على اللي كبير كيسا اللي نجات اللي مو حاجة قبنا ربي نمو نجا بيتين ربي هايبو ربي نمو بيتين أقرتي أفان تكاها بدو نما مو أقرتي ركو يسيتي هذا ربي نمو نرها ديبسو kaduraan illee agartee rabbuma nurraa deebisee warra zulmii godhee agartee tiniin ilma namaa miidhee ammallee immoo san irratti namni jirullee haa laallatu yoo adlii godhee nama wal qixxeessee biyya immoo agartee akka gaarii dalageef rabbillee isa gargaaraa ummannillee isa gargaaraa namni immoo nama haqa kanaan dhaabate lakki immoo agartee tiniin hin taane jedhe ammoo zulmii dalage jechuudha. sun nama zulmii dalage rabbillee isa nuuf folchuu ummanni illee ammoo agartee du'aa'ii itti godha rabbi nama zulmii godha ammallee nurraa haa dabarsu, nama adlii godhu rabbiin immoo agartee irra haa bulchu akka gaariitti immoo nullee haga keennan du'aa'iin illee gargaarraa waan maraan illee gargaarraa aduu baate tana rabbiin immoo agartee tiniin bakkaan nu haa ga'u, nama immoo dukkaneessuu fedhu dukkanti isatti haa buutu. anillee kalaama kiyya asumarratti gabaabsa. bismillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وانتي حوين تقابنو بيكين ننجالنا حوين قدان اقرتني بيكين نابنو قابنو موتو ينقا نجين اقرتني بورياتو لكميد انا اقرتني مرقنا ما سربما توري موتو ما اقرتني جيرما في الدكانة كيساتي قد الآبت إسحاق ركض الآبة كان ورّي أموتو يغرتي إسا دوم سوف ديمو إجا إساني قرين هوران تجنة لالچ إساني أغرتيني أموتو يو لالچ أغرتي فالله إسان لالان كان ربي حركها دوم سجنة تاري أموتو يو بيتين ناف أموتو يو تقوما حويق تقوما حويق أبنوف كان أغرتني چيوم ستي ربي نوها أغرسي سجنة تمالي حويق أبنا حوين نقاب نكون أغرتي أكما yaadaan agartanii jechootaan ibsine kana waan hundaanuu tokkummaa isaan agartanii bu'uura godhatan kana irratti qarqaaruu fi bira jiraachuu rabbii keenya itti duraan dursine isa itti kajeelu akka namaatiitti nullee ammootu isaan maddii dhaabannee waan nurraa barbaachisuu fi waan nurraa eegamuun itti agartanii qabsoo itti goona jechuun agartanii yaada kenna namni marte agartee as keessatti carraa waan yaada agartee kennuuf qabu yaada dheeressuuf agartanii yeroo itti fayyadamu walii gaggabaabsinaa. anis yaada kiyyaa sirratti dhaabaa. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
eega kana ganda makkaa keessa guyyaa har'aa kana keessatti warri sheekota warri ulamaa akkuma kana hayyoonni dargaggeessi qeerronni makkaa walgayan eega walgayan waan biyya teennaa irraa dubbatan akkuma asiin durallee biyyiti teenna sun nu yaachiftu wayta ummanni keenna miidhame miidhaan isaan miidhaman sun nutti dhagayame imimmaan isaan booyansan nullee waliin boonne wayta biyyiti teenna akka sanitti miidhamte hin cal'ifne rabbii keenna jala harka qabanne ganda makkaa keessa teenne akkuma kana rabbiin du'aa'ii san hin qeebale du'aa'ii ummata keennaa rabbi hin qeebale rabbiin nu awwaate zulmii san ummata akkasitti nu miidhe san osoo nu hin se'in osoo nu hin beekin rabbiin dhabanurraa godhe zulmiin sun nurraa buute aduun tuni nuu baate ummanni keenna baya irraa dhiya irraa hin gammade ummanni akka sanitti buqqa'e kaliyuu poolisii itti gadhiisanii silaa buqqisan rabbiin nurraa hin deebise aduu baate tana wanni rabbii keennaan jennu ganda makkaa mukarramaa ganda ulfaataa kana keessatti ulamaa keennaa waliin teenne beeyti rabbii biratti wanni rabbii keenna kadhannu yaa rabbii nu gadi dhaabi aduu baate tana yaa rabbii eega nu agarsiifte nurraa hin dhaamsin yaa rabbii warra aduu tana dhaansuuf deemu nurraa deebisi hoyniti teeti yaa rabbii hoynateeti nurraa deebisi adawii keenna ka halkanii ka guyyaa ka nutti yaadaa jiru ka aduun tummaa baate jedheetiniin nutti yaaddayaatiin jiru yaa rabbii ija isaa nurraa deebisi qalbii isaa nurraa deebisi hojjaan isa baasi hojjaan isa timsiisi eega kana yaa rabbii lafaan isa dhayi lafa dhayuu isaallee yaa rabbii nu agarsiisi rabbiin bakkaan nu haagayu aduu baati mootummaa teenna tana adlii irratti rabbiin isii haa tiisu haqa irratti rabbiin isii haa tiisu ummanni keenna ka biyyaallee waliin dhaabadha ka ala jirullee waliin dhaabadha hayti isinitti mul'atte bilisummaan isinii dhufte waliin dhaabachutu barbaachisaa ta'a waliin dhaabadhaa jechuu ganda makkaa keessa isinii ergina akka jiruun ummanni biyya alaa jiru waliin dhaabataa jira isin warri biyya keessa jirtan nu caalaa waliin dhaabachuun isin irratti dirqama miidhamallee namni arge isini zulmiillee namni arge isini warri dhiini jigelleen isini rabbiin isin haa gargaaru eega kana rabbiin aduu tana bakkaan nu haa gayu haasawa kiyya du'aayiti yatamakka irra ulamaa waliin ergu hayyoota waliin ergu asmatti irraa dhaabadha rabbiin nu haa qeebalu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسرت واني تكو يادتو فده غافا موتمان تغريتم بيا قبت شيء أبو بكر روبي أصفاني نمر والاتقابا شوف أنا مورا مكة جرو والاتقاباني بي مال كيس جرتي جنة غافا كانوان نونجدان شيء أبو بكر بكتنتي بين مرتو والماغلة أما نمرتو جولي أرغتا جرا إلما توكو كبيتنا ديمو كبيتنا تهو ربنوها أرغم سيسو ربي كيلتن كتاجران يود على تيلا فجرات اللي ربنوها قدسو ربي كيلتن كتاجران قابس نمني مرتو أكسين ربي كرات ممكن دعائن سنك بلمتي ربي جركنا في دملا واننو اتهاجا من نما عدلين دابتو نما مرافو حقوق إساكنو هما فدا يوته نمتجان عدلي يو دابته نما برت الله جالتا مادا ربي برت الله جالتا مادا عدالان وان دچي في سمي اللين دابتوني جرى الله ور عدلين دابتو ربي إنسان هاتاسسو نما أمتا مراهو إجتك اللالو نما قرتي أمتا مراهو والقطان هوغن ربي إنسان هاتاسسو أمني اللين أمتا إسان بيكي أمني كنوف دابته جتشا بيكي عدلي إسان دابتنين سن دغا إسان دابتنين سن ولين دابت ربي أمتك إن الله هاتاسسو نشوفت نونو أوتو نو هكذا ديتي تناتين عدلي بربانا توكما بربانا نجاها بربانا بيتين كيسات ربي نجاها قدنوها دابو ربي وان همتو تاتي مران راديم سيسي وان غغاري مراهو ربي بيتين كيسات نواحد ميسو أسمرت الآباء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. إيجاكم علماء جدًا هوين كهنا ومن قرت بيا كهنا
hurriyatana hawwoo ture zamana dheeraa nagaa hawwoo ture hurriyaa argamte kana nagaa argame kana rabbiin nurra haa tursiisu rabbiin dhugaa nuu haa godhu nama gartee hurriyaa tana bakka gahu isii argu rabbiin haa godhu abboonni keenya waan kana osoo arguu hawwan gartee sheekonni keenya hin beeytanii warri asii waan kana hawwuu turan hin dabranii nu warra argatee gartee carraa argate kanallee itti fayyadamu rabbiin nu haa godhu biyyatti nam tokko waan jedhe waan ajaa'ibaa dubbate jaha dura biyya ture Oromoon du'aa illee ni kadhatte sheekonni baran waan ajaa'ibaa kadhatte as dura illee ni kadhatti waa takka hin kadhatin jedhe ilma Oromoo irraa nama biyya bulchu nama qalbii qabu nama faxina rabbiin waa kennu nama biyya tana walitti qabee bulchuun kadhannee sanaa kadhannuu jedhe itti gajjaranii kadhatan abbo san rabbi nu argisiise nama keenya irraa nama biyya bulchu nama adliin deemu nama kana rabbi nurraan gargalchini akkanatti itti haafufu adliin kun nu bira haa turu amnii kanallee rabbiin gadi nuu haa dhaabu waan kanallee gartee fiixa bahuu isaa rabbi nu haa argisiisu gartee dadhabne yaa rabbi gabrummaa tana dadhabne yaa rabbi gartee hurriyyaa tana nu keessa tursiisi fiixa nu baasisi gartee islaamummaa keenya kanallee gartee zamana dheeraa miidhamte diinii mara keessa zamana dheeraa miidhamte nama gartee haqa isii nuu eegu rabbi nu haa fidu ummata islaamaa keenya kanallee rabbi afaan isaanii tokko haa godhu ayyi madhaba fedhe yoo ta'e gartee islaamummaa jala jira waltaa'uu qabna nu waltaanii afaan tokkoon gartee islaamummaa tanaaf dalaguu qabna وجه النظر اللي صوفي يوتي سلفي يوتي قرتي قواسم مشتركة جرا قرتي نما أفانتكم قرتي استلموا ما تنبدلكوا نما قرتي أقع إسيبيات وربنا هاقولوا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. kabajamtoota jaalatamtoota warreen garaa qilleensa irrallee nu dhaga'u cufti keessanuu ka ala jiru ka biyya keessa jiru kullee keessanuu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Rabbiin bagaa ifaa kana nu argisiise rabbiin ifaa bal'aa ifaa bareedaa kana nu argisiise warra dhaamsini warra ifaa kana dhaamsuuf deemu yoo wallaalan tahe akka gartanii manguddoon keenya kan manduraa jedhan yoo wallaalan tahe rabbi karatti isaa deebisu yoo wallaalaaf qayyiru taate yoo kaagartanii karaa nama jala deemu taate rabbi ija isaa haa dhaamsu harka isaa haa qabu ija isaa haa qabu qalbii isaa rabbi haa qabu nama ifaa kana dhaamsuu deemu haga miidhamne haga gartee namni keenya miidhame nami hunduu beekaa jira argaa jira eenyu namni baharatti dhume nama keenya malee eenyu namni saharaatti gartee dhumee allaatti nyaattee kun bineensi nyaatte nama keenya malee maali sababni kana biyya dhabee biyya irraa bahe akka itti bulu wallaalee akka itti galu wallaalee akka itti jiraatu wallaalee biyya ofiit irraa bahe biyya ofiit irraa bahee biyya itti dhalate biyya haadhaaf abbaa keessatti itti dhalatee biyya ofii keessa bakka itti galu dhabee bakka itti bulu dhabee waan nyaatu dhabee akkaataa ta'u dhabee miidhamee gabrummaan miitee saniyyuu miti ajjeecha fi hidhaa fi kuni isa garartee ka'ee lubbuu ofii baafadhee deebi'e lubbuu ofii hin baafannee bishaanitti dhume allaa gartee qurxummii fite kun odumaa deemu karatti allaatti gartee allaattiin fitte kana keessa rabbi nu baase ifaa kanatti nu baase ammallee ifaa nu baase kana rabbiin nurraa fudhatin ummata kana rabbi haa tiisu ummata adliin deemu ummata gartee haga nu agarru haga ijaan laallee agarru ummata adliin deemu ummata wal biyya wal qixxeessu deemu ummata kan qaqqabee kan qabu miti ummata wal qixxeessu deemu rabbi isaanillee haa tiisu hamaa isaanitti deemu ilma isaanitti deemee isaan dha'uu deemu rabbi isa haa dha'u rabbi isa haa dha'uu hin danda'u dura isaati akka amma dura hin dha'e marraa hedduu haawalanii gartee itti gahuu dadhabanii ammallee rabbi isaan haa tiisu rabbi isaan haa tiisu isaanillee rabbiin tiisee isaanillee warra adlii dalagee namni hunda wal qixxeessee jedhu rabbi haa taasisu biyyattii walitti qabna namni cufti walitti qaba namni saabni gartee biyya keenya keessa hin jirre gartee nama meeqa biyya keenya keessa jira tokko lamaa miti biyyattii walitti qabna laakiin diina addaan qabna namu addaan amantii hubee addaan oofata ka amantii namallee tiisee amantii kaanillee tiisee amantii kanallee tiisee adilii dalagu rabbi nuu fide rabbiin isaan hin dhayini rabbiin isaan waliin haa jiraatu isaan gartee
gamaa gamanaan rabbi isaan haa tiisu nullee warri ala jirullee du'aa'ii godhaa jirra duraan haqiiqaa dhugaa jirtu yoo kennu taate warri ala jiru kun asiin ala taruu barbaada osoo karaa argate biyya biraatitti yoo biyyatti galuu dadhabe gara biraatti abruu barbaada arqan tana gara biyya ofiititti deebi'uu barbaada namni akka jiruun ilmaan ofii biyyatti deebise haala biyyaa barsiise afaan biyyaa barsiise jechuu barbaade namni cuftisaa akkasuma akkasii miti akkasi namni cufti duraan asumaan dabruu barbaade gara biyya alaatitti maalitti galaa ganda kamitti galaa qe'itamitti galaa jechuu fudhate namni cufti bakka itti galuun qabu ilmaan tiyyallee alatti yaafadhaa yoo danda'e yoo dadhabe biyyuma keessa jirutti du'uu yaada akkasii rabbiin isaan haa tiisu walii galatti biyya teenallee rabbi haa tiisu biyya nagaan jiraattu biyya gartee ol deemtee jiraattu gabbattee jiraattu rabbi isii haa taasisu warra gufuu itti ta'uu deemu ayyam kan abbaa fedhe haa ta'u rabbi isa haa dha'u rabbi isa haa dha'u jedha rabbitu jira homaan sodaatina ummata sodaannee gaafa duraa asitti dubbachuu sodaanne achitti miti biyya keessatti miti asitti dubbachuu sodaanne osoo quban qabaatee rabbi isii buqqiseen ta'ammallee rabbi isii buqqisa rabbi isa haa dha'u rabbi isa haa dha'u nama gartee gufuu yaratti ta'uu deemu nama biyya keenyatti gufuu ta'uu deemu rabbi isa haa dha'u jedha hin sodaatin rabbuma qabdanii homaa isin godhanii dhima dhumtanii maqaa sumaa jannata galtanii homaa yoo duutanillee rabbi isa haa dha'u wallaahi hin sodaatina bari gubanne garaa keenya nu gubate garaa keenya kan gubate kana arqan tana nu dura dhaabatu deema abbaan fedhe ayyanfaa abbaan fedhe haa ta'u abbaa kiyya haa ta'u obboleessa kiyya haa ta'u nama gufuu ta'u waan kanatti deeme rabbi isa haa dha'u ija isaa rabbi haa dha'u harka isaa rabbi haa qabu rabbi isa haa laamsheessu saraxaanan isa haa ajjeessu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم